Yera Frank Amoakohene. Sure. Memo bia amfa sika ndada because omu sika. Omu di sika bebe omu abe bribe. Menje for the first time what the sika ne mo du minim. Uhie sika because uhie sika. Yen nyine nipa. But for the first time resist that temptation so be at the bribe because omu de beba. Galamsey for no sika. Misrew wadaruma misrew Odie emu odudie but emu mu kwan kra because ubedidi. Sure. For the first time my odie ye bibi mienhu say 4 years abrantie bi baya. For the first time one je bribe. Abrantie bi baya yamfa sika da no for the first time. Because galamsey for no sika. Small scale miners for ni bia omunsu senso no mo sika. Edru maybe wo Bible mu Peter na kwa bi pese ono kire se o ma wa yi ni bi utumi ni bi. Sure. Na minchi of sika say may you perish with your money. Sure. Kache ni se fa wo Jimmy free okone fa wo sika ni nyina free hoko. Odi sika ba be dada mayede. Yewura Frank Amoakohene o meba be bribe. Misrew menje. Sure. One kasa party NDC fo nso ba be haw. Odi omu ye akachire yen. Yep, me say for this time. Ye mo bia metete because o party aba minim se enche NDC for nankasa befre na ankofo atu ma ye kwan se ye krogin small scale mine na won kodidi a ene after enya okra na amalances enya na amalances sure ye krogin dia fine but memma NDC ni bia mekasa na aba na abentu obe galamsey se omu yesa entwi ma wo mu enu nti na yensa ntwofo nyina ye support no ye ma kwan ma obi a megu ani ma ase so ye NDC ni so ye MPP ni so ye wadamfo so obedi the forest reserve ma emma no kwan so tinsuo ne so ache no fa no kogwata no mo be